Heimsma 2, Eingin hungursneyð. Nå mykje av maten til heimsins folk. Kostene svalta 820 millioner mennesker, anten til materen og dyrer, etter at de mater å kjeipa. Og i mange år lakka i tale av svaltande mennesker, men siden 2015 hever tale vært vaksande. Hetta skildras først og fremst heimsfarsøtt, herrendar konflikter og verulagsbrøydingar. Det er flere slø av hungre. Middel anna blavfangishungur som hender brottliga til landet blir rakt av krutje etla naturvannoko. Det mest vanliga tå at folk svølta i gjerande stenen. Hetta blir kalla at svølta i stittlom. Det merker at folk kliva av hungursmarsjonen i lenga tog. Etla materen til eta ikkje inneheldur til neio og fødsleevnene som til dømes protein etla vitaminer. Ta hungursneyden størst, dødja folk i hungren. Men at liva av hungursmarsjonen hever eisne alvarsligere avlengar. De som bærer rakt herrast av hungren bødd. Om bødd ikkje får røtte føyina, viknar menningen av kroppe og heila etla stekar halt. Skaiv etla manglande føye årsøk til vanlige helse og sjukur. Ta heilen ikkje mennest som han skal, avvarska ved evnene til at læra. Det kan gjøre at det blir omøyligt at gjøkneføre en utbygging etla røtja et arbeid. Ta vaksen folk ikkje har møylaga for å røtja et arbeid for at de hungren vujare i våra sundbødd. Såleis kan hungur arvast mittel atali. Heimsma 2 et mål om å stekka hungre, sytja utlun mat og retta føye, og å styrkja borardikam landpilna. Hetta merker at öll skulle ha møylaga for å få så nekvand og gåa mat tæmon tørvar. Ein tutninga mykje parsur av at sytja hetta å styrkja små landbruk og fiskare. Tja sér nekon fölkje matur ikkje en vörda man kjeiper, men neka man sjálfur dyskar etla ferdelig via. Lokale matfører ikkje bondar av lango flutninge som trupel her veiner vanalig. Samstundet styrkjer lokale landbunaren og fiskarui buskapen i næromkvarbenon, samanborra vi om matren veri kjektur fri høanprus ur enn øren øtja. Men de små landbruksne og fiskarne har i hesen tøyen stora avbjørngar vid veverlagsbrødningen som ledja bei landbunargjørene og høvene. Et bå oppa en lost avtaket The Great Green Ball. Hetta et avtak til Eingin London i Afrika som hever til endamåls planta en skog av 8000 kilometer tvers om Afrika. Ein grønne murer av trøvun som med den anna skal fåra fri øyemerskron og som velger hjørna mot turske og ekvislion rekne. Bæra uniker hever muren langt av 5 millioner hektarer av jord at det kunne veltast. Det kan gjeva opp til 500 000 tons av kottene om året. Nå mykje til at sitja 2,5 millioner falske mat. Hetta viser at målet vi berjast mot hungren gonger hånd i hånd vi målet om berjast mot verulagsbrødningen, tog ønska heimsmal stendur ensamalt, og saman kunne de brøyta heimen. Om du vilt vida meira, kan du bytja heimasøyna snær.fo/heimsmal.